tubike ibau atewe Yesu atewe Yesu ingi na utanu yoba kutunenga otheitu bike ba kwa mam sera niwe mwende muno. I thank you mbaunzani weka nesa woka wa wakilisha Sabina ni mubeanu ndo akoka uthanga wa kuyoba na wone na kuwathima hata vidha kayo bodha nesa yanu enga onenga o mwaka yunga onenga o mwaka nondo ena mana ando abothi mebo atewe mwiyai nithitwe nina momanisio kuma ibuku ni tha mavinda wa keli na omonde ni msoa wa 14 na yoba ena ondo wa kututhanga cia uo ithiala toka kiboyo niki atewe yoba na ndakika ni ombuthu ila kutunenga andu manga ini tukwatia ni endeto ni siba isu mandiko manga imiasia na indi avia akoma na aithe make na mamuzika ndwani andaviti 14 mavinda wake kilungu cha 14 na mbethangu Biblia ni yakwa ni 4:11 nini sia mweme na Biblia sike bathukanio lakini ni 4:11 nyakati asifiwe Yesu kanzo mengi na indi avia akoma na aithe make na mamuthika ndwani andaviti na asa mwana wake asumbika bandoni bake mithenya yake ndi yaina muo miaka 10 na asa eka ola yoba ngai wake wona wiuseo no lungalu nundu ni wavetie ithembe ongeni na kula kundu kutulu na atulanga itui na atemanga aselimu ibaluke na ya yuta mamande yoba ngaiwa aithemo na kwika miao na miamilo na abetandwa nisio ndesi ya yuta kula kundu kutulu na mubwana no wasiwa no sumbe waina muo mbe wake na ake ya ndoa mbiye yuta nundu mthi yai na muo na ndai na kau miaka isu ni kwithiwa yoba ni wa muthio mwetie atewe yoba nundu eye yuta twake na kwijululu cha mauvai na miako mitulu ya minolo na mbingilo na ivingi kubika yu ndi imbe waito ni kwithiwa nitu mumandite yoba ngai waito na nitu mumandite na nutu nengete kuthiumwa kilangaliko kondo wau maka na mathimika na asa aina ita ila sia kuangao na matumo ma yuta ngilima na 3 na ma Benjamini na alama kuangao na kukota mata ngilima na ele na miongo 8 asu onde mai ngomba onene atewe mwiyai na nzela mwethiovia amu malila ena itasia ngili kondongili na makazi ya makao mana 3 na abika malesa nivo indi asa umalile akomane nake na matausia ita chandani cha nzevadha kumalesa na asa amwika ila yoba ngai wake na amwia yoba watiungi ateo uwe wakutethia kati wa ola webina na ola otebina tutethie ame yoba ngai waito nondo nito kwe kwatia na sitwane yaku nito kita na nguthu ino ame yoba nuwe ngai waito ndukaeke mondo akukilie vina kondo wau yoba akunia aithiovia mbewa asa na mbewa yuta na aithiovia makoka na asa na ando alama enake mama kwa kuvika ngelale na kwa balukile aithiovia aingi undu matato na kuitethia aingi undu matato na kuitethia alafu nundu ni maanangiwe ni yoba na nguthu yake na matwa mutabo mwingi muno
na kuna ndua sionthe ila cia thululukite ngelali nundu wia waumite kwa Yehova nundu wia waumite kwa Yehova ni wamokie na mananga ndua sionthe nundu kwa mutabo mwingi nthini wacio ona mananga maema ma indo na mataba malondu maingi muno nangamile na masioka Yerusaleme Yehova ni athime ndeto ciake. Andu mangai umundi Yehova enda kutumanisia yulu wa mavinda alama tukwata mavinda amwe nitukwata mavinda mamuo asifiwe Yesu Kristo. Ingi nitukwata wani mavinda mathina ata iwe Yehova na unu seo asifiwe Yesu Kristo. Nundu Yehova enda undu nuwenda weta undu tuwaile kuika mavindani mamuo undu tuwaile kuika mavindani mathina. Ngewa nila tuasoma kuma muswa wa mbenginya wa nana mandiko manga ini metungilila ona bakuvi mavinda ana kana andu mayuta ni mae na muo asifiwe Yesu Kristo. Kana Yehova ni wa manengete muo ngali sionthe akamanenga kuthiumwa ngali sionthe na ivindani thiundu ni wa manengete uthiumwa meka maundu mana alama kwisuvia hata iwe Yehova. Itukona undu wambe thila wonie makotwa ni muo musumbe Asa ni wa manisi andu onthe Maisraeli mamuthaithe Ngai na nundu ni mekwenda kumuthaitha Ngai kundu kwonthe kula kutulu kwa kitwe nandu nikenda mathaithe Ngai ciame bwanano sindu cionthe cia mithemba yonthe ona ithembe cionthe maitusanga na masiananga na maivalu chanthi nikenda kiliko chokithe kwa Yehova echao eweka na nundu Yehova no manengete muo undu wakele ni tukona ni wa mama nisi ati amatongoze nikenda makake maubai miako ya minolo ndua sionthe ila izilulukita Yerusaleme nikenda methwe mesuvie nundu matisi undu kutona kwethi wakuilie asifiwe Yesu Kristo. Otondu mandiko mangai mekwende kututabia undu wa katatu osa ombania itasi yake na siata lotao utalo na manengwa miyo ya kau mekaleme stand by in case anything happens. Niko na ai mundu museo kilikoni chake ni wisi undu waile kuika ila kwethi wana chao na muo na ndu mangai ematabiati nundu ipinda thini tunengetwe muo asifiwe Yesu Kristo. Nituike maundu meba nituike maundu asu indi kuma muswa wakenda ola muo wenda uthingithangwa nundu mwethiovia umite Afrika obayulu witu ni wenda kumuvithukia na kwanza sindu sionthe ilawi nasio ni wenda kwenda kumuokita na kumuokelia vina andu mangai ipinda dha thina lioka wakati wa mashida umefanya nini umefika na hapo wakati huo wa mashida ni wa mudhomu nundu mundu wangai akitia obodha simbo Yehova no wisi undu tukuendete no wisi undu tukumanda no wisi undu tukuthaitha asifiwe Yesu Kristo. Yu iyosenda ya no dhilose ya chao nguma nduketi kile mumaitha au kilie vina nundu nuwe tuikata tuimanda wone siamasia Yehova thilama ala amitha manokie. The Bible says Yehova amekie wia amanenga kuthokwanika na ndu asu onthe mayuta mumalukana mamakilia amaitha movina na mamalunja mbewo asifiwe Yesu Kristo. Na aingi ni mavikie kuwa praise the Lord ona mama kuithia pasa muno ona mande au kilia ndoa ingi si kundu na kundu maikilia bina and the Bible says muminu kilio mutabo ola waiwa etina wakau waimwingi muno na mokuwa wonde na masioka Yerusaleme asifiwe Yesu Kristo. Bwana aliwapigania hata iwe Yehova ingi andu mangai undu wenda kutumanisia ata umundi ningona undu wambe na undu wibata tuimanisia undu ni nikanati mavinda mamuo memwo muno in fact mavinda mathina nimo matwingi vya na thanu kuona mavinda kwa ipinda uina mavinda mamuo ni Yehova wikitu
ni yoba wiki tata ni mwathati mabinda mathina ni mo maingi kwe mabinda mamuo amaitha ni aingi kwe anana kibindu ni kingi kwe cheni uthuku ni mwingi kwe useo indi yoba mabinda mwenu intabini ya mathayuni maito tukona muo tukona cheni tukona useo. Asifiwe Yesu Kristo. Uni wo yoba oneke nando mambaino ya yuta matongoyo ni musumbe wo asa ayoba ama badhulila bandu baseo na ipinda ziseo da chao ya muo wona ipinda ya muo utekwa lwa ne bandu I know uisa I know vunye I know wiki yengu anesa. Asifiwe Yesu Kristo. Tambua ni Mungu amekutengenezea wakati upi wakati huo ngaiko tewe kanesa kwako hata iwe yoba ewe na bandu ulika ukakoma kwe mbuanza lakini nukomete nesa kwe suwa na weo mune ewe na kamulunda kesindo na yona malama zilulukite kwako ewe na indo yoba kote wikite nesa na sito la kezike hata nizitaiwe nundu mabinda asu ni yoba wao badholela na ni wao mandhia na nundu niweka hata iwe yoba ondola wivata tikwi kalandi na kwasia sindu nzeo ni nasio leu ni na uo nguwa ni nasio ni ngombo ala makumbi makuu nake makumbi meo na ngiki ya isamupo na kitabia ngoo yakwa eyanewa nusa na oyisa nundu isamu wina chao wina sio isutiyo attitude ya mundu mandhi we muo ningai tizazi akusio ngenda tizazi akusio venana tizazi akusio kumangana indi ni zazi akuisisia na kuiseovya yatewe yoba zazi amuo siabika ni wo yu wele kwithwa we mubothi wa ugo andu aingi ila kwe muo maibola lakini mabodha zinawe kata woka zila kuimuo maimandha mutabanya na mubothi indi ila aithiovia mamabithukia ni wendi momandha mubothi ulobodha munono endo kuya sakati wa muo ukifika ni wakati wa kuomba Mungu athula masama umubodha hata iwe yoba na sionde iyomboa zote ambazo zimeinuliwa na watu madhabahu katika nyumba yako ni siana siaku ni akaa mwana magu o kwa muo ni mabetwe utre na mayikwa basa mibana no yonde ni yombowe na itianangwa katika jina la Yesu Kristo. Tunafaa kujiandaa kuomba wakati wa amani. Praise the Lord. Arula masama obodha oza na muzi waku inyo nde mwike hata mubodhe maundu menu mibango yenu ela kwe chao ela kwe muwa hata iwe yoba tongeangea muzi waku tongeangea mibaka yaku kula kuonde kwa balukile ila ituisiki hata itungiwe ilulumilwe iki offense nesa hata iwe yoba wala bonde vena watu ka wiki hata utungiangiwe isitwani za Yesu Kristo. Praise the Lord. Ndukalecheisa tungeangia musie wao waku ipindani za muo manda ola moka mwana mutakwatiania na mwikwatiania ipindani za muo ola mwana utela kuka utela kwenuka utela kuna simo mumande kutena ambaudhoka nundu yuku ichao kwe muo maondo ne maseo ipindani za muo iba makwani mako ni wakovie ikata eva ni wabodhie ikata eva. Praise the Lord. Ipindani za muo ni za kuitungiangia ezo winatuveza tuyetnesa utona kuya bandu iya katika jina la Yesu Kristo ikia vengi. Praise the Lord. Kana uili chaka wilani ke bandu. Praise the Lord. Nundu ni pinda za chao za muo nundu dhuku ni woka na yungu tabiati emothena wo dhuku kuka tiwa wakumanda vosto eva ona kauno soko mumanda ate iwe yoba hindi mothena wa thina woka wabithuki wani ya maitha mothena usuwele kuya yoba lilikana bala tumtumanitie
lilikana bala tutwa na bala wa mbumisie, lilikana muo ola wa nengie, lilikana undu na nonosie na mbwa ndenga isi ya mebwana no na madhabau mona nanga na izembe osiona tu sangana nanga, lilikana undu nguthukumite, lilikana ilungu siakwa, lilikana ndembo siakwa, lilikana undu na thukumia alambeni musumbe munene, ulinisaidia mfalme uinuliwe na utukuzwe. Sasa madui wamekuja nitete katika jina la Yesu Kristo. Nisi andu mamandha basita mamunenge mbesa amabodhe nelapinda za mugo ona ilungu madhaika hata ona ndembo madhaika hata na maudhuku mimeki badhukanye kanisa ni madhaika hata, lakini yuni ni menangili 10 siya kumandha mubodhi. Yuni matona ukoba ni matona manda sio manda chao mubodhi na maite mbea Kenya yo nde onakudhi Mombasa onakudhi lobi indi nundu ibinda za muo pa hiyo ndo maika hata maika nundu ibinda za zinazoka wele kuya yoba lilikana undu na umandhie, lilikana kilungu chonze kila neki hata na umasia, lilikana ndembo siako undu neka hata na umasia, lilikana dhuku mimaku undu na ungamie na mu, lilikana mnumba yaku undu na misati ye kizito na midhuku ma ngami tuta ngami vyangola ona ngaina kwaya na mundu angemejao meke badhukanyo, lilikana undu ni kudhuku mete mwiyai na yu iyo senda ya na bina undu ni weba nduketi kile mumaiza edwe na faino sei mundu ni makwa ana dhayuni wakwa. Hivyo ndivyo imetupasa kujua kuomba wakati wa shida. Weka kumulili kanyamondolo ondela ukwekete kano mwekete ela wanenge muo yoba njati ndamana nina akuikie 3 4 5 6 7 things na yu mumaiza niweka hata na yu wau niweka hata na yu munda wako uke kuigwa na tatauvenwa na yu mwana wakwa ni wangendea yoba nina bithu kiwenea maiza ingeini siki hata oyiyo na madhinani meki hata yu yoba iyo ukitie na nduketi kile ulikendo nini. Asifiwe Yesu Kristo. And I assure you this, otondo wekie kwa musumbe asa na ndo make mayuta ni wa ukeka kwaku ngai ola mwekeku na museo nduketi kile kumanda kubodhe ya mwana u emuima ena makosokoso mubodhe ya ela wa munini utanae na chao na makosokoso paibata wao manda mutabanya au bodhe mwana na kuila kwa wa munini ndwa mudhocha muka bodhe muimwe andu wengi meka mavitu asu yuni womezi kudhiku bodhe ya mwana alikile ukini alikaba angine indila mwana wa munini ndaye atona kumweta mekaleke vilane na maibodha mechao memwe hata iwe yoba yalaka mkaa mwana kaikeo ndaye atona uketa makanena nia na makabodha mechao memwe amba. Praise the Lord. Lakini yuka kwati weninza suka nangulu nindu kumanda mbodhe ya imuka mwana weba na ku ila kwa emuo ndundu wachao waeka ngainatu wewete hata iwe yoba ona ndu maiko bambeza ni mathina lakini ala ondhe wakobete pai umwa waiba ela waina mugo na yu ikoba ongewe bakwandabia pambu hivye kaila waina mugo ulibata pesa ya use. Are we together? Why utona kuika hata kumwiba indi walea yuthi nani weka hata withi kwa usula wako vye ingi mwaka witina wikwata chao kuma kwake indi mbona ndu maitumia uwe mbona ndu maitumia chao maitumia uwe ngeinda tuiwiyetei. Amen. Jisiwe na hali eba yue maisha ni mako ini ni kutabia edho hali yakuni ya muo edho hali yakuni ya chao edho bepinda za kumudhuku mangaini ipinda zeba kumubodha ni ipinda zeba ndembo na ilungusi yaku ni ipinda zeba kumwini ya kwaya ni ipinda zeba kumudhambia se kanisa kumudhuku mana kuona kudhote ya dhuku mikwaku ni ipinda zeba nondo ipinda za zina yoka edha mondo asu ondhe ni wikite
God will intervene in your life. Na maitha mako na kauni moka watafurushwa mbele yako na ukosa mutabo munene. Nundu yu Yehova we mwekaila nundu wa mwitasia ni wa muboya na wa mulilikana ela kwa emu na manani muwo we mwene okunengete ate we Yehova ayu mweka hata kuende anambe tuimanisi kutumia muwo kwe mandhia oseo kondo abai mabinda machao mathina niwo Yesu Kristo waweti athasi ate we Yehova tutumie uthi wa uthuku tutumie uthi wa uthuku wa kutuku kwe mandhia nana ila tuikunthi uthi wa uthuku tutumie kwe mandhia chao anana nike nathila mebo taituni metutho chaba nundu nikozekana ibinda lathi nathi koka na nana lama kautho taituni muuone watene na tene ni alawa ataethisie na ila mbesa siako ate we Yehova ende ne mokwewa Yehova natu etane na kutwewi atei na kutumanisi akutukanya na kutulunga andu mangai na mubothea muwo ende muwo ni usuni na mubothea uwi mjipange kabla mabaya akuje katika jina la Yesu Kristo. Tuombe kwa pamoja. Twekutaya muno musumbe wito nondo wa wendo wako na tei wako na ndeto nziosi atubikia muthina wa umundi tutunga muvea nondo ukanyo no twaile ebindani thi na Yehova ni twaile yuko yumba ni akondo wa mosio ebindala muwo loka aini tubunie ni tuibwikite nesa sia unywa sibo Yehova yutwentwambe kwibanga nondo wa ebindala uthuku thikoka nikuboya nikukudhukuma nikutuma ndo maondo angi meki pathukanyo matwa ilepi nani yule muwo kweka tujihami maana ubaya watendi ukoka nikena ipinda lathi na yoka Yehova tuitumia resources ila tuwa save ila tuwa enaku for the evil and the bad time tweka ila kondo wa mamu na ondela meki bodho niki nikena Yehova ulilikane kithito cho na kuinengane kuo maweyani makusisya ni batonde katwe na mawonzu ni tuetia uwekeo hindi ona yutu tangiye kwa na useo wako ngayuito tuiwe yete kwa na useo wako ngayuito hindi ukanyo wako wi utheine twe na utoni kwe muwo tumande uthio wako tukuthukumewe twinengane kwaku ekenda lathi na uyoka ona tutikezwa na bata wo manda bothi kana kumanda athani twikita ukuya Yehova etho senguma na ndai ya mathinani ona ikatanga ikwitu tutangie na tuobosie na kwa hayo Bwana tuomba tukiamini katika jina la Yesu, sema amen. Angeina tuikenesa musamba o okaba